Zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo kha Bellren News vha tshi khou ṋetshedzwa nga Mulalu Mathoma. Mutsho wa mufhiso wo kalulaho na gomelelo zwi khou fhungudza mbuyelo ya zwiḽiṅwa zwi fanaho na mavhele na goro'i. Izwi ndi u ya nga tsedzuluso nga vhasedzulusi u bva Stanford University. Tsedzuluso yo wana uri mufhiso wo gonya lwo kalulaho kha madzingu manzhi a vhulimi u mona na ḽifhasi kha miṅwaha ya 50 yo fhelaho. Vha ri tshiimo itshi tshi vhanga mutsiko kha zwiḽiṅwa. Tsedzuluso yo gandiswa kha Journal ya Proceedings of the National Academy of Sciences. Vhasedzulusi u bva Monterey Bay Aquarium Research Institute na Florida State University vha ri vha na maitele maswa a u anganyela na u vumba khaboni re lwanzheni. Vho shumisa data ya satellite u bva kha pendelashango ya California. Data yeneyo yo kuvhanganyiwa vhukati ya ṅwaha wa 2007 na ṅwaha wa 2021. Tsedzuluso yo anḓadzwa kha Journal ya Geophysical Research Letters. A guma ngo rali mafhungo enda vha farela one ri tshi dovha hafhu ra lavhelesa fhungo ḽihulwane. Mutsho wa mufhiso wo kalulaho na gomelelo zwi khou fhungudza mbuyelo ya zwiḽiṅwa zwi fanaho na mavhele na goro'i. Nṋe na vhone a ri dovhe hafhu ri ṱangane mafhungoni tshifhingani tshiḓaho. Vha ḓo vha na ḓuvha ḽavhuḓi a thiri kha u vhe Mulalu. Wanga zwi ḓa kha sia ḽa masheleni. Bellren Brands ndi thandulo yavho. Ri vha thusa musi wo anganelwa shishi kha sia ḽa masheleni. Ṱhoḓea ndi dzi tevhelaho: ḽipi tsha muholo, tshitatamennde tsha bannga tsha miṅwedzi miraru, khophi ya basa na ḽiṅwalo ḽine ḽa sumba hune vha dzula hone. Vha ri kwame zwino 083 861 2263. Email ndi info@bellrenbrands.co.za. Bellren Brands ndi vhahadzimiswa wa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.